Depak kado, abid kok leceh gua. Abid kok leceh gua. Iki dah bentar. Abid kok leceh oleh 500 tahun setelah apal dan sedang dinah kok lagi. Pak ngocak sebiskir kata Soki. Mangkan banji jawat magawat mentamun lambak Soki ban. Ada kok setia. Jajalan ban suram banji tak kok posak ban. Setia kok mari leceh kok. Mari kapi kok lah. Kita dari kami beluk kok lah. Allah. Dan dari kami beluk kok leceh kok. Lain je bini saya boleh tu bintang lo apa je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Sadatina alawiyin para habaib, siaptina amul ja'aki tor abdina ana'udhimi, akhussu bidzikri wa ta'zim habibina al-habib Hasan bin Umar As-Segaf, seteja para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam, otamaipun ajunan semulja Kiai Haji Faqih seinsyaallah sekeja aki padi morok badan kaula ajunan semalar muka teti ilmu barokah tor manfaat. Semulja Bapak Puri sekeluarga siang hari semangken membeda acara tasyakur atas ampon lastarina akdun nikah antara yang berbahagia Taretan Rozaki sarang Sulianti. Semalar muka akad epon teti akdan mubarakan maksuma, tetia akad pertama dan terakhir ben malar muka tetia cutu baris dunia akhirat sesakina mawadda warahmah tor malar muka tuliah kedukna ketoronan sesalihin wassalihat. Seteja para rabu, para beleh, para tetangke, para undangan rahimakumullah. Qala ba'dul bulaghah an-nikahu farahu syahrin wa ghammu dahrin. Sebagian ahli balaghah ada bu, pernikahan ga entom minabi eker-beker debu epon ulama bungan nagak dinto puncak kebungaan pernikahan nih kening sabulan sosana setahun. Mantan anyar mangken banika Rozaki sarang Sulianti bungana sebulan sosana setahun yang jabah nyorot nih kun ngabada apa mak segak di tobar Arabu mon sebulan ada sesamanya mak debun Habib ki buruk garuang sebah langsung napang sebah langsung agentang. Habib luar biasa Habib bisa menghibur gula hibur ger-meker masya Allah gula susah dari lauk hibur bah oleh bunga capok bab agentang ben luar biasa. Allah mabruk insyaallah. Para Rabu mun semangken si hanya mantan Rozaki Sulianti paninga ada sesama nyemak bahasa apa nih bahasa lip service urusan bibir kerja luar biasa bener nama mantan
Sampai dalam berbahasa, apa yang kau mau sudah aku tahu. Apa yang aku mau kau juga sudah tahu. Kenapa? Karena aku selalu bersemayam dalam relung hatimu. Keding ben Pak Buri pret. Tapi berapa? Sebulan. Mari sebulan keluar aslinya lah. Mungkin sebulan bahasa nabanamu, mbak enek minta apa baik, kerja minta bintang ban bulan. Mari dari sebulan bini na pelanggan minta bintang 7 ada teh melaki aja. Makanya pada Rabu pas beda pengajian, pas beda parnyoonan, anapa? Karena kebikeng gak bintol lebih berat tantangannya katembang gak ngawali. Sehingga gula ajar eda'a katipun apa Abdurrahman bin Auf tapangki sarang Gusti Kanjeng Nabi. Abdurrahman bin Auf kak dito ipepena bada atharus sufrah, bada bekas kekuning-kuningan. Periksani sarang Kanjeng Nabi, napa kenika panjenengan mak bada bekas ningko-ningah. Pas ada Bu Abdurrahman bin Auf, tazawwajtum ra'atan ala wazni nawatin min dahabin. Abdina Kanjeng Nabi lastari akabin bandreng bini majar mas kabin emas seberat pada ben bikin korma. Kanjeng Nabi ada Bu, fabarakallahu lak, terbarokah berkawin sambian aulim walau bisyatin, mayuh embian toreh embian mon akabin bini pahtak ngitak mabede selamatan tikal magikun nyambeli embi situ. Artinya apa? Mak pahepakon bede selamatan. Sabab para Rabu pernikahan itu berat. Teti cungrocung lompung semangken ngatorin ajunan dua akin menarmu keteteti cutu baristunya akhirat. Amin. Cuma doa gak dito adalah pendorong kotu beda usaha. Mun tada usaha melarat kagui akor melarat kan beda kocak guru akor keng tak cutu keng tak akor kan beda akor keng tak cutu tak tahu mana tahu karan keng kulai setahun abesa beda cutu keng tak akor atau kar melolok keng bentahun andi anak leh tore itu akin mantan sekedua nih manar muka terakora terjudua terakora amin ya pola saya doakin di nak topoton nih alhamdulillah topoton selama di akabin terakor terjudua ya mau lebah abaan dulu mak mikir apa dah pada tawat lah rokok ke kapi nah ada lah tak akhir mikir jadi ada seteduh selake tedungi kopung sebini tedungi kamar Allah tak teman masuk Allah pas sebini bah ngocak lem pikir Nabi lesi masuk yo iko mak temu selake tok betoan malam Jumat dan sebini mak corak bedetan debek bagus ria iko jan masuk duh pas sebini bah ngocak duh Masya Allah mak corak semak oko iko aduh wah masuk ke kamar lejon bunga sebini san bunga sebini pai buka kerambin selake lejon bunga sebini san mari buka kerambin bah ngocak kerek kaki le iko teti ku nantara reker Allah ongguan apa bentar san lamare kerek tak bahaderap selake hep apa kang curah lemari beres ikhwah san le beres para Rabu kalam pintar ke pasang pole ngele pole ke kopu pangocak sebini teti kok guni beri negurokun dari iya ya lebih nyaman lah sepon wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi siapa orang yang pelanjang umur ban kok ibu beli gak ada boleh mun ki ada ki keni lemes san la sepo lemes mun ki keni dak bebajana san la sepo ronto gentung-gentung mun ki keni tak ko akam mian ibri popo san la sepo san la nganole beda popo endi pada mun ki keni mari ngakan minta ngakan boleh padahal butir ki teka san la sepo san la nganole pada mun ki keni pada ntar jalan nanti elai oleh aki ngampun sanda sepo ntar jalan nanti elai oleh aki ngampun biasa boleh tak ada nyaman lah kehidupan orang odik ni kan congok mak lah cara makanya mun orang ni kasi semak ke Allah saya pikir dengan apa akhirat melolo mun baaban mikirin dunia melolo padahal jongok oco dunia ni kepada ban oco ni aneh kandeng rendeng nih nggih
yang seneguk rek kuat rek. Seneguk kuat rek. Alhamdulillah nika kene kunjeng boleh tukang sarang ah. Ano sepak ning sepak tak pati tera ongku bek deng rendeng tadi bek celap lega berarti tuan sepak pon orang odi itu nyaga di do bararabu jo ngocoh wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama berilah perumpamaan Muhammad orang odi itu nya pada ben ojan aing ojan siapa toron mikok di tas langit anapa bararabu odi itu nya ni mak pada ben aing mak li annal ma'a la yastaqiru fi mawdi'in aing dikata teman nang nang istong kendengan lengale makitunya lengale aing aku apa nih ka asan dari somber mangkin lengale ke butol nih kak mari lengale ke gelas dari gelas ngali ke colok gula tunya sedikah tak ning buang-buaki lengale kan beda ngojang gua tore aro lamba jejerok setia tompes lah aro lamba aro ring tandi roh setia jeregan lah ekuah beda kan teti panjenengan sida gelem soki terus samangken tikel sokore date giliran mun pakun panjenengan tak milo giliran anan bakal soki mun anan pakun tak soki sampean ku laku kor sabar bakal masuk surga 500 tahun sebelum ring soki mbian dari mari ojang ring soki ki buru masuk cak 500 tahun bagian si soki bah ngocak aku depak kadau abid kok leci gua abid kok leci gua kita bentar abid kok leci cok 500 tahun setelah apa jalan di nah kok lagi kasih bah ngocak semiskin ke soki mangkan banji jawat magawat bentak mun lambak soki ban ngada nengkok setia jak jalan ban suram banji tak kok posang ban sesoki wang waca mangadeun kaki ya kok mangadeun kaki kok sesoki kok jak jeneng mangadeun kaki masuk surga melang ji cengkok ning itunya dalam mate ber kok setero apa kakek tero ria mele motor mele kakek tero haji tero anu ria tero tengah hajat engkau dalam mate berji setia kok mare leje kok mare kapi kok lah kok bidot dari ngapi beluk kok lah kok Allah dan dari kami belum kalau cik lain je ni bini saya boleh tu bintang lo apa je tidak cik walau tafalat fil bahri wal bahru malihun la asbaha ma'ul bahri ghadaqa dari saking ratin je mau nak coba ka aing tase sacen bah taber cik di mana mau benci ikwa mon ban beraban tu bintang lo apa je coba aja tak kira pas taber aing tase je argun pertu kedun budun tu congok mun bedeng temu budun bah ngocak tambahi copa beceng iku langsung letuk make budun ada apa jak budun cermet make giding bauna Allah tanya ci bode je Telaga Kausar bode ji mayu montara di mana Nabi Muhammad mayu oh ya wah mana jabi ka sah ban mare kok lah ayo basabar korja nyam kana nyam teh bade deng kadang bolan tak dem soki nyam kana nyam deleng ngojak sini enggak marah kok orang apa kok debun kiai pakon mau sholawat naria Pak Ibu 444 tang di dele terampes ke 5 ibu di mak kok tak dem soki kok bade se ngojak sini enggak engko suruh salat yang sholat duha mulai lancar jike tang di dele teh temu rakaat ya mun teh temu rakaat kan tak bajang je teh enggak lah jak nyam bener iki bener oh terus aing dak rumah ya amin dak li annal ma'a la yastaqimu ala halatin wahidatin aing tak toman istiqomah setong keberadaan mangkene aing aku apa nikah berning kening enom laku koning apa akemi gula pon tunya sini kaki ya benih bah bunga menoloh padan binin sambian temu ngening arisan 30 juta gejok bunga dari saking bunga maki tak temu ban orang misem menoloh salam mulai temu ban sambian mak misem menoloh bende ngening arisan bukan berempat 30 juta jak ngabunga otang seket lemerong pangon jatuh tiki kurang dubolo ya marah
malam lolo gak membangga orang di dunia do mon setia korsoki sokoni sombong tak kare mon tak bentai tak bentah ya bener ada banyak mungkin ni dari saking lebur ka pasema apa bayokor ka pase bener pilihan doa unda apa nah bener manto mangken beda soki beda atuna beda remason dia genge bilduk nih manto mangken nih kak beda soki beda miskin itu beda aki beda tak ada coba mantona pandi mobil ya kontak kopak matoa tang kompoi dateng tang kompoi dateng pai pencok lo ngah kombo ya embajet kerong ada apa molan nyambi motor coba manton tadi apa kompoi ngocak kembana melepen tol bang terkepan dah tak oleh jodai tunya nih kampon bagi mosle andi bagian tunya ding seputol panika mak nika muncet le seputol tak kira obo aja mosle andi bagian sebeda panika nika sanna ojen ban mosle sabak kepancoran gojok wang luwa king san lamari ojen pakunu le sebutol kan beda orang to bintang ngoca kah ngagak sokia embuk mate ngagak soki wala anak geringe kok jangan ngocak anda iya bagian bener dunia kadilih dunia pada banjang bajangan dari banjang bajangan montek bas abas norok kayak mau ditabang cepeng torembian ibrina anu bi gula jasaan hari ngomong jocol modern mbian ke romau saja nyembi rokok mbian sambian montro lancar rezekina dekik depak ke jompok nyari kertas putih saya tidak tulisin sekali pah beli sepidol celang ambian pas tolesen bu tolesen apa huruf hijaiyah teloan ain lam qaf pas beri harkat fathah kapi pah baca alaqah ini mentah alaqah dong lagi ada hosok biar apa makairi buat ada gongguan bener mon pakun lako kita lemari mak sambian sekasi ala gua tolesi boleh jim kaf jim jakaja kenika usaha dohir bada usaha batin bada Habib Abdul Qadir bal faqih nika berada bu habaib ki buruh habaib kayak ujek bungan ini keluarga agak untuk andi keluarga habaib terbabrukah terbarokah amin beliau ni ga andi majlis solawat pada ban subbanul muslimin pada ban al-wali gurwa pada ban at-taufik andi coba kan nyaman suaran lo habib gurwa pajatlah keturunan Rasulullah jadi suarana nyampung ban kanjeng Nabi mon riya ke are saya ada turunan Nabi Adam ada ban Nabi lanjut gi Dabun Habib Abdul Qadir sambian montro lancar rezeki kengain palebur mau salawat man aktsara minas salah wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siapa orang sebanyak maca salawat jaipon matailul masarrat sarana dalailul khairat paling sekonin banyak beni paling benyan-benyak paling benyan-benyak tadi temu je paling sekonin banyak berapa 300 baca salawat solawat napa ke terserah sambian siapal dikit minta ke Habib pada napa sih bakal iparing aki mon lebur mau solawat tong atalallahu umrahu Allah bakal melanceng umrah amin senomor 2 wa wassa'a rizqahu Allah bakal melancar rezekina amin Arya wasakkana qalbahu Allah bakal metenang ke atena pengumuman nah abai Rabu pun tenang hati insyaallah sehat amin geligi buruh kefaki balar muka daripada dalam jeng umur sehat songkana tertulis jabut ban Allah
boleh mana bola nah beliau al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dikasih pen ngopen umat pasir. Beliau ini jabot kencing manis. Tapi ternyata beliau sehat. Kenapa? Pikirnya beliau sehat, keyakinan luar biasa. Penyakit nih kamak sejen masara gara-gara pikiran belum 20%, deeren 20%. Pada ben panjenengan andi penyakit darah tinggi. Ngagak sate bisa bini pai peta kerja. Saya ngak komat. Aro kita ikakan sate ini tinggi darah. Arapa ngecit. bener. Bangka de goreng gula ban sambian si maknai coba keberadaan ni kalau maknai bagus tenang atina mun lebur mau salat apalagi muntro abah enggak ditok manfaat dari solawat wa madda fikrahu orang enggak ditok pelancang pikirna maksudnya ada remah pikirna cerdas pun lebur mau solawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh ku laku ning akhirat mulai selamat teh iki ring to bintang ben ring blumbungan sana ku umik rek nah mana neng jek saking ngebeko ke tak masuk ke standar je bek nyabe ke mon Imam Syafi'i guru ke mon Imam Syafi'i guru standar anapa tore bayangkan bulan puasa beliau ni ka hatam Quran sebidak kali mun gula ban sambian pasaan ben malam ngabi telo jus apa? Jus abuh dimah bodoh sing ngocak gula hatam telo kali ke ka ammah masjid to bintang aro beni hatam aro nyaman teh aro nyaman darusan ngampong duh jaring make tarawih namun tak lekas tak paju je dak emak ama tak nyabe mun pas imamah maca Fatihah matartil Bismillahirrahmanirrahim ngocak mama abid deh Alhamdulillahi Rabbil Alamin bila saya rokok mun kadere kana salah sehari kok tak rokok sekali apa imam rek salah ghairil maghdubi alaihim waladdallin lah cermat ibu di bawah ngocak amin imam agar tak lemah dena tak ning terus akhir aja komat tang jantung ri ibu dina imam abah ngocol patas Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar haram bade Roma oku bade Roma guna tak congocotan rakaat kedua alif lam mim Allahu Akbar salam are ngolok salam bagian det ngoden ngocak lanjut yang bagian mata bagian sahabat bapak ngocak cocot mun pas engak si YouTube bro apa YouTube bro nih apa jangan terawih terus lekor rakaat ban witira 7 menit mare aku don wor ndan gule mikir ari secocok re bening kui songko re kui helm jan mun geger guru gagah rotak guru nikah sih masuk ke surga guru ban sampean melarat ke jek saking ngebekoh nyabe dak remes setro masuk mun ke gudang si banyak bau ni sebek laseng dak remes setro masuk usandi kenalan ring dalem ke mun andi re kenalan ring dalem ampo sok masuk dari budi ruak ya dari budi ya masuk sedekah iki na punten sera kenalan ring dalam nih ada lain angin basera juju kaki buyut dari Habib Hasan bin Umar As-Segaf basera Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebat napa lebat salawat banyak maju salawat laku gangku deh ke mulai barokah bangocak sambian kim bian tak tani di bahatani yang manon lo deh malam dua tak tedung sakali lama aja solawat magi sampai dung tedungan sampai nyongok cinta suci rukuk aja solawat deh kan mungkin nih kebanyakan anak repuan remote benembut anak ningku upin ipin embut ningku cinta suci apaan bah keluar dari kamar cak lemandam tedung Arab apa itu ngocak Barcelona main mal di masjid ku Al-Quran cak bah ada juga nih dan TV gitu bener lagi pon
Selanjutnya nika terakhir kefaki ampun Rabu. Ini sokon nih. Coba telokan penyeraman. Mon gule tani sokon nih narengeng gule salah. Kiai tosan niser. Gule matora juga ning malam ning siang hari semangken. Pak Buri nika mangken perban sosa. Iki. Make taronan apa kita ada nih. Tak terseting jak nasir. Ada apa? Ya ini lagi. Pak Buri ini mulai gelak saya ngitek kiai tak kok tak Rabu. Ya lah Rabu kapi. Tak selesai. Gelak nih kan. Sambian tak kok tak rampung. Nih kan ada rampung. Nih kan ki selesai nih kan. Anak apa? Anak tak kok tak kebecian. Mak Pak Hafutu wah lepungan nih. Nih ke buru manis anda mulai orang kapi. Lah tak ada buru entar nih kan ke depot. Berde karena saya. Lah gula sematoran apa? Tetireng tuan nih ternyata tak mari mak sampai bila boy. Di anak telok le mari agabin kapi pak ngocak mari letang tugas jeng ngocak mari je sekejakian di anaknya cerah kompoi cong ngomong bamba gini nih berkata tak ingat apa je kompoi buka berkata ngantang pada jajan bak cocok takku tuh aremannya menarudi siapa boleh takku boleh mondre man siti re gua sabar boleh pah bada tetel ada dak sendok re kakan pak padahal lemban tak idi tining embamun saya ngakompoi ni kasaran ban ka anak bendering kan banyak kompoi patoro apa nanako bada alhamdulillah manggan bah babi ni alhamdulillah oleh barokah kompoi ngateraki ke kamah ke madrasah ke dalam magi hafiluddin teraki wah si jering emban saya ngateraki si asal tak tahu ke doa sebelum makan ngateraki kompoi wah tahu ke doa sebelum makan sallam oleh wah mata mana baca doaan dan bu guru ruah baca ban kompoi ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amban jata pajan doa lewat kalau pai lepas kakan tegur ban kompoi mata macam pun ban baik bah ngocak amban arodu anak kana RA engkau lah tua dibudin kompoi bah ngocak atau le atas ya Allah bila setua ali tak usah macam doa oleh 10 tahun oleh 5 tahun anak anda dedeng boleh pokok lah ikoni ke juanda abah lengempan boleh enjan mbuan bah ngocak patoro boleh re patoro boleh lain kuliner lain ternyata sana boleh wara Rabu lah dia boleh ke Malaysia terengi patoro boleh embun tele tak teke bah ngocak dia terus ya nak terus aternak mula dia ya kau wajah pemari dilakon dia ya tanah macam lari sih kau tu tireng tu senika Allah sepenting lah daripada barokah lagi kayak gul saya kamator apa mak nikah perangakin kompoi anak nikah toreh gula ban sambian beni namong abiyayai beni namong momoduk makin singantang mulai korang di tengah-tengah masyarakat adalah fungsi kontrol dan doa dari anak dari pak ke anak dari embuk ke anak dari mbak ke kompoi jadi mangken toreh doakin karena nak mangken gak dito debun ki Hamim Jazuli dari majapon ku laku riya nak ganak tak ning belai diri colok mau dibelai diri colok letak ngidingakin dak boleh belai diri Fatihah pen saben bakto Fatihain debun ki Hamim Jazuli mun bisa per anak Fatihain 11 mun bisa pak bolo mun bisa 100 keng secocok kering to bintang 11 apa sokoni ke 100 jadi ya bit jadi bandi anak beto tak bah beto ngatos dia anak sepuluh sebu macam itu pak ngocak sakte bana pak andre mun dai kiri jadi ketika dito makanya tori doakin nikah tertulian dia keturunan si bagus amin genteng retin alhamdulillah si paran di kompoi bre nang tenang lebaran gule tak jongo cotan gule bakun di kompoi gi aku laku tak wah bede kayan ya pon minabi bede salah lopot saboran iki terpada lancar umur kapi terlancar rezeki nembian siapa keluar Pak Buri ke panjenengan derajat gentena mireng
sambil perangakin pun apa saya buaki sarang kifaki saya lebih luas, saya lebih banyak, saya lebih saya dari abtina orang berlangkonyon sawara subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.